Dia benar turun dia benar mana? Saya mau belum nama tadi kuat kita kan juga be kerua TJ. Iya belum mereka. Karena bunuh atau nggak sama cuma kina era mataka di bakat tambah sini. Kayak cuma terus sama kategori. Iya. Oh sana yang mereka mana malam sarana sama tu malam mana mulori. Elem 49 kem dekat sarana kena pasien dia. Bayan tu tadi wiki belum ni tu kan maya tu Rada benar kena turang maram. Iko baka mutugan mi wanda benar turang para mo tamaya. Au sapa kau le setan labu tongo bango. Kango ela mo. Metar ko tadi ko maram tinu. Vambula tio be Tom Junior kartona na gang be Paul Justin. Be Milner na lebu ke kantar be tokkari bul mai. En singa bina kan ikua. John Kumar Mbarara beli singa Tokyo. Good morning. Right. Kinsi mere bana yang benaka o mana turanga. Karena yang rakyat nama tak kebenaran itu. Kita mana cuma mau mawili. Sambil menengau naik terbubul kina itu momongo. Right. Terus kaki itu saya untuk beli kau kina. Misalnya tu ada jiduan. Itu ada benak serang. Iya, saya kira kira nonton di musulaki. Right. Kira nonton di toko di. Mental lomak. Iya, meroni atau mereka butuhkan. Iya. Atau mentir anak tanah. Right. Iya. O ko sa maruta ko ni sa sol tali ko ni lisis melis tal na kor. Iya. Balata ni saloy bolek. Kakak yang tua. Iya, kakak tua. Yang pakai ciri kelima kita. Rah, Yang pakai tua. Yang pakai tolu kita. Ya. Nangis tua. Ya, Tuh kau. Amba ko so. Tubi konggur kaki lah. Yeah, thank you very much. Today is a day. This is a day. You know what? Yeah. I'm proud of our team that playing for the Vanua. Right. And also to the Skipper Cup. Right. The team that went to, and also a big dedication now to the team in Yasana of Zambua. They drew to the semi-final. They was supposed to the semi-final. Supposed to be in the team. Yeah. Semi-final today at Subral Park in Lambasa. No, all the bus Right. fulfill. Lagi sindrom gitu. Yeah. Bahkan dua. Because of the Mbon team play for the semi-final. Friday, you know, last week when Rua played, people tools down. But now Friday, semi-final Mbua, all the people tools down. Yeah, they going tools down against Botkula for the semi-final. This is the second time Mbua through to the semi-final. One last year and again this year. Mana ni rembua, mana turang yang benar kinsi mere pana. Right. Bayi bang kata misal sau. Right. Bela dari bulbra turang night. Right. Tomi makilesio tu cono sau. Itu benar. Mau di benar lebih tokan dalam tali kuah. Iko tahu macam ko, nada besasi di ruki noko ya. Yeah. Balata noko sampi. Oh, are you heavy? No, I'm not heavy. Myself shoulder injury. Soldier? Yeah. Which soldier? The topper? The lefter. Kasi ngomong na heartbeat bilang ni Cibri Heartbeat? Nero kita mati kira ida? Iya, dia orang kita kira ida. Iya. Nonong borai ida. Yeah. Kita mana Cigu? You know, the time because was slim and was focusing because we was in the village. You know, hard work now. Too much aircon. Here, too much transport. Okay. No training. Food change. Start from tomorrow. Work from Lolomu. Walk from Lolo with Romambu, no? Kita baru sih bikin nasi macam mana ni militer. Iya. Na taxi bikin na konto pas buli main mata di kuah. Iya. Basi na sesi sani boy. Right. Kita kira mana nabtu bito kan mata di kuah. Bentari. Iya. Era benak bikin na kita nang wala sa cuma dolo. Iya. Era muli buli buta kan basa. Dolo Right. naka. Kita buah ber nang subu sa buah. Right. Natolo kimba ber nang nama ketimba. Dolo naka. Nama kete ko suba. Iya. Right. Ni ang di mata benak. Kamu cuma bertuan Andre kita di taxi ni mbure Texas. Iya. Base cuma kita mau buang nama yang datang cuma bikin buat nama tadi kuah. Right. Tiko kaya taxi do bula benaka na Dombula. kan di mana na kaya na Andre bango turang ni bunga lego. Aile. Naka kampanye. Mori, ibna balik besar na siya mo tumoy. O kwa sa tungay mal. Iya. Ito na taxi ndram ta kata tumto na boya. Right. Yung na kay sino ito mo na bud ni mo to ka. Iya. Na yang gona. Wow. Sa bango sa isa maro bisuta kana ni taxi. Iya. Memang nanti kok kere. Sa yang gona kere. Well, good morning to the student Iya. of the St. John Theological College. Alright. They are joining today, not forgetting Father Akula Tambolo, Bulu nak fada. to Reverend Lucy, Right. to iyo, Right. Reverend Sepi. Sepi uta hala Iya. api-api. Yeah. A big bulu binaka. Yesterday, Yeah. I had one story. This one too was being part of the church service. Who? They went to Brazil. Iya. Iya. They went to Samoa. This one, Mikael Ngalumbula. Oi. I was surprised Yeah. when Anta Reverend kawa. when Reverend called me. Iya.
call that fellow, what's his name? Michael Galombola. Yeah. Call. Then they talk. From there, Yeah. What? From there, what? they went to Brazil. Yeah. For the church. Yeah, I was surprised. Yeah, thank you, Michael Galombola, Yeah. for going to Brazil. Iyo. Right. This one is a devilism. Yeah. This one is a devilism. I know. Kita kalau saya pilih kilo satu tal nano. Iya. Serun Asa no mulai tinggal lo ya. Elit. Orai. Kita kalau teluk ya. Iya. Kiro bikil ini oh si bete balut. Iya. Saya usah ni kiro lak mati ni opo lagi. Iya. Kiro libikil usah mau ka salah dengan lut. Eh. Lain bangor cukira. Okay, this is a story about two boys who went for the what? FMB in the continental Fiji go. Iya. Right. Bento. They was waiting for Kandamu for one because her parents there. Iya. So they married there, they stay there. So everything Iya. is in Kandamu. They come to Telebu. Yeah. They went there. Yeah. They going for that because Telebu people they follow the women, eh? Yeah. They going there to Kabbalah. Yeah. So they went for Kabbalah for the teaching. Yeah, for my place. Right. I went there. I saw my uncle, my auntie Right. who went there. Yeah. So these two was waiting for the schooling there. Right. They transfer. Yeah. When they transfer, they plenty young gonna there. Oh, They was really? planting, Yeah. but they don't want to move again because after that they retire, Yeah. they resign. Yeah. They stay in Kandabu for their whole life. A good price at time. And they went there. So one day they was doing the teaching. So the teacher was there too. Yeah. Was asking the student, okay, please, Yeah. let's learn today how the name of the country. All right. Oh, yeah, okay. Okay. Geography bengang. Yeah. Right. Answer. Okay. Master. Oh, master. Yeah. Lakon. Okay. One country. Yeah. Start from G. Right. Sa answer. Georgia. Any country start from P. Right. Portugal. All right. All right. On Kenavo. Yeah. One start a country from A. Yeah. Alak sara Kenavo. Australia. Australia. Salam sara algebra. Algebra Ramets. Azerbaijan. Iya. Sa Osara Kenavo. Osama bin Laden. Osama bin Laden na Bebana. Iya. Liu sa Utsara Kenavo. Sa baru satu. They went for the Kandabu. Yeah. The Kandabu people because they stayed there. So So the the two kids were there. two kids was there, and another one asking, Yeah. "You? Yeah. Any country you know?" Yeah. As Biroka Kabbalah. Okay. Any other? He's the bus to Kabbalah. Yeah, bus to Kabbalah. So any country start with B. Yeah. Out my Vietnam. Simber main Venezuela. Venezuela. Yeah. Alila tal may Indo may muri. Yeah. Uchira mabamba satu may muri. Another fellow from there. Yeah. Any country start with B. Ano man tilip? Kurang mentilip. Yeah. Masa de tuika. Yeah. Any country start with B. Simber mo ka. Bunisya. Padahal itu perempuan oleh gue. Meron na. Right. Ayaw. Ya, tulas tu na nonro berdobita lo nangase. Iya. Nangun nonro buli. Iya. So nguna segiting bukinan na kiana tawitagin toro korni buli. Right. Ketua buli tu may na korni buli ka. Sa uja sa hartang go ito kiana korni buli go na kor. Ko iso na tamata lasar nangase lasar na. Bigar buli na. Kaya itu kayak mentor alamin na Korea itu pas mau USP itu. Sa USP. Beda naman segala merabul USP. So, kamu tuh nggak boleh USP, kok sama anggur itu. Kita sih kita boleh USP yang berbabit. Ya. Simba tu ya. Aku nggak itu taruh mau spin gua 30 mana apa? Ko sa tu na kira bol tu. Iya. Dan taruh benak serang. Iya. Felipe Matavesi, siamo na kada to ko meo kala dia. Pinaka. Preseni mai bureta lebuka bolau, bunaka era matagni kuwa. Genesis faith na boleh besar bito kali. Na pa rombo ko ko Malo, eh. Mana ron ni mataka. Quando andei, Ni ko kita sana bimbichu. Ni ka sana bimbi ni kuwa. ang gay sigo tumataka. O sarto nga nanda nga mga nakam kita sangon. Ya. Ang matang gay sisto malu. Maya bro sisi na mataka. Right. Kada romado de kimni na kada manasa sa bakara. Dor benak. Sa boro ni tu
sa dar kere bitalo bato suba tapi ngasar sar orechia Right. arto satu kun meluto ka luto ka tota na stalicia Na tunor to na rarani ndro meluto. ya Kana balambale okito we na rauna ena ganga na timni ndro na rara meluto. Seda betul ya? Hindi, bukan doon. Hindi. Hindi sa bitu barong ada kaya ganga na timni biti fem kero na ganga ni mona tamba. Kera mona ngisulu kucuma barara mera na mbiu. Ana dito ibola mata biti fem Facebook page. dono bo bena karena tim ni talgan ni mona pasifika sa tim lorao Iya. apa tabor bita na tim lelu ya na sot sotongo Doon mina. apa tabor tim mat tim bita na rosot mo kalandi ada mati dawiri Right. ya arto satu karon dono merto so sumilos era kan rochi na kanga ko si merto na lan sa chuan Right. lai kawo masih kali beritutu ya Doon mina ka. berarti bita tim merto sa chuan ko kawo ditutu ana mo ko malu ana SMA cuma nang pega nu the secondary school Doon ya mina. tadi ko mami bisu berto na hostel students Right. so di bida ko miss rasul doko doko ko may Mata daw. mata daw daw Right. ro era bida ko Iya. Ano binaka? Why sa tonga ni Balu? Berak. LH 1424. Iya. Sabi sa chuma na base ni VK Taxi Base. Right. Ya Dombat. Ito berak ka do bola. Ay matali ko. Kento mito sa daba sa maniliminato ng gito kena itam sa tunggoy matanda menda ng karaba. Pabimbito na weekend go habang nilibinaka. Morto taltungan no na Ensek Day. Right. Kaya kanta po nibina wikim ni kesali ni bingarabi bubali pamatay balu. Doon mina. Ar sa may arabing karabi. Enan doon ng tutu ta kerna lini bubali. Buki na Sa mo. manilibina. Berak ka do berak. May sanay ko. Bukan doa. Iya. Pinabalebu. Ni kalongata. Dumode. Mutu mode.